Jele mwatandala uli? Natandala kwa limu. Tatandala. Daonga. Mungatirongosolera ko ivachitikanga mwahuno pano pa Embangweni Mission Hospital? Pano pa Embangweni Mission Hospital. Mahuno ta tika yamba program. Ya kupanga chidimba chikuru. Chidimba chikuru. Dimba lazima upanga mpangwe vipaso sisi ambeu kuti wana 190, wana 60 wakukala na HIV wanga usange wakwiza kuchipatala kupokelera mankwala wanga toraso pangwe vipacho kuti wanga kuya makola chakuya china mtaki ya mtupi ndipo so tika yamba chat kweni Kemi Burton wakakala kuno mpaka chaka chamala mahuno chaka chamala wakagwila nchito kuno na wakayamba program hii kwenye mahuno chaka chamala walikufa mugali moto kuti ati tangu pitiriza nchito yake waka ya itawanga imu mukalira nkunda Jele ino ni kukala ku Embangweni kusoma suzuku ya itawanga chemeni so mkuwelera ni kuwelera shona okay mwakana wakafika usiku ningefika usiku cha wana wakuyengi ya itawanga mwende makola Jele tawanga Jele